Ja se zovem Zlatan Kovač i delegat sam na kongresu svebošnjačkih organizacija Australije. Dolazim iz Adelaida i predstavnik sam bosansko-hercegovačke muslimanske zajednice iz Adelaida. Adelaide je poznat po grožđu, po vinima. Šta nam donosi delegat iz Adelaida? Čemu se pada od kongresa? Pa ja sam ovdje prije svega da potaknem jednu inicijativu okupljanja bošnjačke inteligencije ovdje u australijskoj dijaspori. Meni mi je bio cilj da se oformi jedan časopis koji bi se bavio filozofskim i znanstvenim temama, na podlozi koje bi eventualno mogao nastati jedan institut ili univerzitet za sve bošnjačke studije. Šta misliš, je li to ostvarivo? Pa za sad je to ideja, ne znam koliko će to biti ostvarivo. Čujemo se posle kongresa. Hvala.